Asante sana Haron, niliyosema ni kwamba miaka 20 imekamilika hii leo, ikiwa tu siku ya kuadhimisha na kuhakikisha kwamba pengine wale mashabiki wa ile station ya Inoro FM ambayo imekuwa ikifundisha kutumia lugha ya Kikuyu, wote wamekuwa hapa kuhakikisha kwamba pengine hakuna neno wapita, lakini moja kwa moja nitakuwa nikizungumza na waandalizi wetu pamoja na mashabiki wetu waweze kutuambia pengine kile ambacho wanafurahia katika redio ya Inoro ni kipi. Pengine tu ukianza kwa kujitambulisha, tuambie pengine hii leo tutarajie nini? Leo wasikilizaji wa redio Inoro FM ni nini wanachotarajia? Nigathocia mwanya muno ndie njitagwo Gathaya Gatanga wa Njiko wa Gitonga na ni murugamiri wa station ya Inoro FM. Nitukenete muno muthenya wa muthi tariki 29 mweri wa mugwanja hindi ria tukita guku mwena wa Naikuru gukungwira miaka 20 yo memerekia mukinyaniru wa Inoro FM. Tugakena ni tondu wa mashabiki aria meyumiritie ona aria matakinyite, no turathi na bena kumera riu ni hindi turambiriria, ni hindi curtain raisers aini aria marayukiriria, ni hindi maraheo kanya Ashiro wa GP, mundu gwitwo Beni Githae, Kariuki wa Kiarutara, tene mariketie gukinya. Koguo ucio takinyite niwe twetereire nigethoke tukorwo tukiambiriria wega gitumi ni tondu tugukorwo guku muthenya wothe tutire tugikungwira umemerekia mukinyaniru wa Inoro. Pengine wengi wanauliza inaanza saa 4 ndio kuisha saa ngapi? Saa 11 jioni, au pengine wale wanaopenda majira usiku pengine watarajie nini hapa? Kutakuwa no tuguthie na mbere muthenya wa muthi, na koguo no mikakati irathondekwo turabangite tukwenda guikarania na muthikiriria witu nginya hindi ria gugakia muthenya wa rucio. Koguo andu maoka matigakorwo na ihenya, uria utakinyite ni ekuire tumai twake na ekire ka jacket kiega gitumi ni tondu tugutinda guku na tukurarania na muthikiriria wa guku mwena wa Naikuru. Miaka 20 ya utangazaji Inoro FM, ni lipi ambalo wanasema kwamba wanajivunia zaidi? Undu wa mbere muno ni ati Inoro tugaga ni buffet. Ore ungethie iruga ukoraga irio ciothe cia mithemba yothe ciaretwo hau. Uguo ni iguo Inoro rikoragwo. Wenda uhoro wa iki kiugo kia Ngai tukoragwo nakio kwa uiki. Wenda nyimbo cia muthungutho kuu nacio itihuaga. Weiguo uhoro wa urimi ucio naguo tukoragwo naguo na njira nene muno. Wenda uhoro wa gima wa mwiri twikuo ni tondu wa ndeto na uhoro wigie biashara tondu tumenyaga Mugikuyu giumoto gaciriki mutoro wake ni wathuka. Koguo ni tutigagira ati ithu twina maundu mothe maria muthikiriria witu angikorwo agietha maundu megie technology mothe ni tukoragwo twikiriria muthikiriria wa Inoro, na koguo ni ndiramenya muthikiriria witu ndangiikarania na ithu miaka 20 oro uguo gutari kindu enyitire sana. Huyo ni Njiko wa Gitonga akizungumza nasi. Acha azungumze pia na mashabiki angalau wawili ndio tusomea hapa hivi. Wewe kama chukua msikilizaji au ile shabiki mmoja kwa wale mashabiki wakuu wa redio ya niseme kwamba Inoro FM, ni lipi ambalo umejifunza kwa miaka 20? Tunaposherehekea miaka 20, ni lipi ambalo umejifunza ama Inoro imekuwa muhimu gani kwako? Maundu maria nderutite na Inoro ni maingĩ muno. Turete de shabiki wa Inoro, kuhura thimu, kwandika message, na nitwendete Inoro. Na tariu turakũngũĩra miaka 20, tugeciria gũkũngũĩra miaka 20 miaka ĩyo nĩ mĩingĩ muno. Mũndũ waciarirwo miaka 20 thaa ici na mwana, koguo miaka 20 ũngĩciria ũhoro wa miaka 20 miaka 20 nĩ mĩingĩ muno, na nĩ tũkenete nĩ ũndũ wa Inoro maratũrĩte tũketha inya, no mau mararĩ mathaa mao. Mathaa ma Ngai nĩmo makinyanagĩra, na mathaa ma Ngai makinyanĩra andũ othe mekũhiũra gũkũ na megũka marĩ aingĩ. Njĩtagwo Naftali wa Njoro. Nipate sauti ya pengine county, na tumeona tangu kuanzisha kwa station ya Inoro FM mambo mengi yamefanyika. Tumekuwa na uongozi wa county miaka 10 ikiwa na chini sema kwamba devolution. Wewe kama waziri wa county ya Nakuru, ni lipi ambalo pengine mchango gani ambao unaona Inoro FM na nyinyi ushirikiano katika kazi kuhakikisha kwamba mwananchi amepata kile kinachostahili? Kwanza kabisa ningependa kusema ni asante ni todo wa Inoro uko Naikuru ni gukungwira miaka 20 kumare yambiririe ndori andu akenu muno. Ni de minister wa maundu ma biashara uko Naikuru de mukenu muno todo Naikuru tuonire kamweke ga kuonania maundu maria twikaga ta county. Ni tuonire tents tuonire nyingi muno guko andu a biashara ni monire kanya ga kuruta wira, andu no maredia indo ciao kundu guko. Koguo andu a Naikuru ni andu akenu muno ni ndu wa igogona riri ukire kundu guko, na ntura kwira Inoro congratulations.
Sauti ya mwisho pengine ndio tu hapa, sauti ya weka mrembo Inoro miaka 20 katika utangazaji. Ni lipi weka msikilizaji au yule ambaye amekuwa akifuata vipindi vya Inoro, ni lipi ambalo unafurahia? Hasa pengine ni kurekebisha kidogo, mimi ni mtangazaji ama demo memerekia wa station Inoro FM na Inoro TV jitago wabui wa mutiri. Inoro TV ndio hata barara ya uria dagitari haria tukago kima magamwire ni kirathimo na tabarara ya Inoro FM ali breakfast show itago thereruka haria tugathaga ngai mwathani rucini. So twe goko nirona reto didinete already ni tondu turatengerania na mashabiki orodomwe na clans aria aige mokete ni tondu wa gukungwira 20 years na kwaria ma andu ana ikuru matigite maira mao ni uramona uria mokete kwa wingi ona gwikinya tha ingi twie tukumaiga ko kana ni tukumaigania kiharo-ini giki and 20 years is not a joke. Ugo ni kugate he mwana wa umire agithoma ni arekete form 4 agimewira ugihita ringi ambiririe wira ni angi ni maritaite and Inoro FM we've been there consistency kuhota gukorwa ati ni turahota guikaria athikiriria me glued tondu ni kindu kimwe kumemerekio muthenya no ni kindu kingi kugia content relevant ya oro muthenya nikio tukire kwira mwathani asanti 20 years na tura celebrate hamwe na mwiroreri witu oro ndumwe no na nginya mwithikiriria witu ithothe tukauga asanti ni undu wa ngai gutukinyaniria haha. We are proud of Inoro. Mugene mutare mucio wotu ginota. Thank you muno. We kwa sauti ya sekunde za kuhesabu pengine weka mtazamaji weka msikilizaji wa Inoro FM, ni lipi ambalo unafurahia? Muthenya wa muthi ni turakenera guka gusherekea miaka 20 ya Inoro na ni turera andu aria matakinyite guku mekinye guku makiri na makiri ni mokite ni undu wa gukungwira miaka 20 ya Inoro na ni turakena muno tondu Inoro ni ruwi. Asante sana. Pengine tu kwa ajili ya muda hatutakuwa na mahojiano zaidi ya hayo Haron, lakini uliomsikia wote hao wakizungumza leo hii ikiwa siku kuu ya stesheni ya Inoro FM kuhakikisha kwamba msikilizaji wa kaunti ya Nakuru na vile vile pia wale wa kutoka kaunti zingine wote wamesafiri wako hapa kuhakikisha kwamba pengine wamepata kujumuika na wale watangazaji wao na vile vile pia wengi wale wasanii. Na niseme tu kwamba la mno ni kwamba hii leo Jeff Kuria yuko hapa, kuna yule mtangazaji mmoja anayejulikana kama Karwimbo na vile vile pia kuna wale kama Kangethe Gavana 42 wote wako hapa. Ni swala ambalo taarifa ambayo tutakuwa tukihakikisha kwamba mtazamaji na msikilizaji wa Inoro FM katika taarifa zetu hapo baadaye kumjuza katika hivi kitakavyokuwa kumeenda kutoka kaunti ya Nakuru. Kazi kwako Haron, Mien Evans Asiba.